Heeh. Cek di pencetan ya? Oh. Bayar teh. Ento, anak ke. Apa mana? Anak kok. Apa pas aja banget ting-ting mencetan. Dia pinggang dia. Awak. Ya cek. Kalau gue kan dia. Camplang atuh. Dia gue anggap. Anggap ngan kayak itu aku nak. Kayak itu. Meren iya kikian. Iya tuh. Kayak itu. Bukan tisu. Santut. Kayak itu lah dia nak kayak itu. Takut. Softtek bener. Itu nu gede. Oh. Pempes. Jadi yo. Pempes bener. Anak apa sih? Apa tadi dihuna? Anak apa? Ya atur dulu anak dulu di situ. Jadi yo nak. Oh, makanya. Meren apa iya kieu? Iya tuh. Oh, monyo. Oh. Iya na merenan. Hanyat. Si Kevin hanyat meren. Wah, pira untuk kieu. Mana ada ambak kuisi. Oh, tayangnya. Itu Nah, aye. Mana di tuhulnya. Kita mana kuy. Apa bisa dinempelnya? Apa nempel tuh? Di dan apa tuh di sini cacana nu di sini nu dawe na. Apa ngepel bayar duit aja. Lumayan ya, terus gede 10. 50 dan obat 50. Obat naon? Obat kuat. Ayo obat eta aya. Obat kuat. Oh, obat. Oh. Tip aya. Balik teh bawa 1 juta teh balik teh. Setiu. Duit Juta 10 poe. Ini apa sih pokoknya? langsung beli naon atuh po? Dibalikin kana naon tuh? Di Mas. Beli mas. Kayak ngunakeun. Mas. Mas awewe adang ayang awewe. Tah nih. Mas dah. Mas. Orang Bandung sih, coba aku banyak bisa aku udah kosan terus hobi, jatuh. Bager siapa teh? Orang Bandung. Da apa teh sok aya di pasar pokona mah nya. Orang Bandung nih tuh ya, orang mana? Pasar Cikalong Kulon. Oh, orang Bandung siapa yang berongkos? Dan mana Uwi ke Bandung 32 aja sih. Dia 100.000 siapa? Dibayar 100.000. Siapa? Bagus. Nang anak. Orang Bandung jalin tela teh. Orang Bandung teh. Kembali ke bawah ongkos ini. Poho deui apoh mah nya. Tadi jalan. Di Jayan. Kurangnya. Isu. Isuk. Lah duit nanti ke siapa? Pasti mana tuh Cina? Isi dinya nih. Isi dinya nih atuan. Parkiran. Tim buat dana. Oh, tiba baturan. Awalnya teh tim buat dana meureun. Biar ongkos punya. Hah? Biar ongkos bukan duit. Kadina apa eta? Udah bere. Sedekah. Kayak apa nang di Apa mah loba duitna sia euy? di Allah. Aku menang duit ya Allah Cina. Bener, po. Gantinya. Hah? Tadi katanya ku Allah gantinya. Po, adi anu mas santren lain, po? Enak Adi, aya mas santren? aja Di mana? abong. Di Kobong Haji Abasit lain? Oh. Sangat anak. Ipa, Sa? ipa, Ipa lalaki. laki. Sampai beda ku apa? Sok kanana obat bina. Yang bere aturan ku apa tuh karunya. Nyung maluk. Masuk ka Kobongna nyaberkeun apa? Apa teh keur beli gas. Sok ngarokok tara. Aya. Tong. Tah keur beli gas di deuna bere ku apa 50.000. Heeh. Neng keonangan Konangan. Aduh maluk. Sabtu hareup. Apa tuh bukan ajak lian? Apa bukan ajak? Sata cek gitu. Salah cek teh ngaranna? Ipa. Lain ajak apa adi pamu. Ajak apa? Lanceuk. Adi itu. Anjing. Mungkin ada. Adun ngayaknya? Ini ada di sini pakai eket. Anu make naon? Rakyat. Oke, eket. Sok kumaha galakna? Ijit nu eta ukur. Deng. Oke, Sabtu deh kadi deh. Adinya Ajun naik ke Bung, ah. Naik nyetrum jeung Acip. Tunggu. Adun rek ka dieu rek nyetrum, rek ngalablut. Nah, belum si Acip. Malam Sabtu. Ngiluan. Tengah liwat gitu. Bung Ayun. Nah, ada kuting pita ieu warung Pak nanya. Heeh. Liwat.
Apa teh kasep sebenarnya mah pokoknya. Icung dia. Oh, serem mulai adu, ieu mulai adu ieu mah. Mulai adu ieu mah. Heeh. Kata jalan lo. Dulu cepat ke abri tanah kabit. Heeh. Anu gener na dia weh. Kamil, lawan Kamil. Kamil. Buat Kamil. Min. Oh, kembali Acip ini. Kembali Acip bagian. Ami durangna. Burang. Urang. Oh, burang. Durang. Eci cat ya. Omat Acip pas eci. soal penting jaga Acip. Oh, Didin. Aya ge. Aya haji codeng. Oke nggak? Ada ngukun. Ada nggak mung ah? Mung. Apa subuh kau nggak tahu? Sare. Anak. Subuh apa kan sarenya? Acip PT apotek kur sare di bangku entah mas. Anak. Oh, penting. Apa mas sare? Anak.